السلام عليكم يا أبا الكرام إن جميل لحرمة ذاك العروس بدلوا بالتغيير والسرور رحمكم الله يا Lantas apa lagi bang? Apa yang bang boleh masuk nih bang? Dulu bang, tadi juragan saya bisik-bisik sama saya bang. Nyawat pakai baju itu bang, pulangnya mampir ke Pondok Keranji. Saya kagak pengen lihat tuh bang Muhammad cuma bisa berantem. Saya pengen denger bang dia bisa ngaji bang. Oh jadi bisa ngaji bang, tenang aja bang. Yang namanya orang Turki bang, udah pasti dia pinter ngaji bang. Paling enak gue di kafe lagi kalau dicobain. Artinya bang, Ya jangan kan cuma terus ngaji semalaman suntuk nih bakal bang Muhammad jawabannya. biar dia tahu lagi ya. Oke bang Muhammad, lu ngomong apaan sih? Wah, ngerti bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا السلام عليكم يا أبا الكرام إن جميل لحرمة ذاك العروس بدلوا بالتغيير والسرور رحمكم الله يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Gimana bang? Semua syarat udah dibuktiin. Apa yang bang Muhammad sama rombongan itu boleh masuk nih bang? Bang, saya cuma bisa bilang bang, mangga bukan sembarang mangga bang. Mangga satu tolong petikin bang. Bangga bukan sembarang bangga bang. Pengantin yang kayak begini bang yang ditunggu-tungguin bang. Alhamdulillah kalau gitu bang, saya juga wakil dari bang Muhammad sama rombongan ini bang, saya ucapin dulu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.